soma aga jopi ke ko yesa amdo afimana ka man ai le sikatim aga tim kum ka tim berian ga jopi ka no aisi wa supokmen ka no aisi ka supokmen di baro di bawah kita ka aisi te hagani ko ko ni director keju bisa akibrim kasih bagi janjian te namun bisa ya ingu yo boleh mau belakang hari lasmari mengilayo panjang kenduk umni hari no aisi bat nagong nisa mai kuble ya kinong simbataro kiba kadu pahe kathi tentang i Dora ibang nanta waila gir nanta kenpang kibam mak syu banjar mangila ya bon merpala kibiye simata kun bat kapa kawelu ai kenpang ya di DOP jongi ba AGS koni balak mandur komsyut depan ikit ya ketika belum mulai bat kunjuru ai kuble ya mama jona ma joni susian di besim mentahi ketika belum pa bat kunjuru namun bergerak ya no punya dari sini ai kuble sibona bat myself bat kapakado kapa sultan hadu kata masin pun operating to ita ide imeka miss northeast aja penduduk miss Stella Humphrey beli pun pada dia aiki mungkin hadu kata bila dia tanda pun keluar ai kata kejadian teman manja dan bagi hari no kasih pantuai ya ka poster final poster ke kopling molen bak harga ko impolite group tok ya tiza trailer jongka film molen apa kipai ba kinsio ino chipetan mas impolite i kipai ba kinsio ino buat harga ko te ngap ni film hadu ko sal beli kapag hadu ko film pengap ni ketika film kapag karteng kapenok kapag kami hapus nam ada katun mai ketika film kapag ay nagsim hay nga banganan sna shushu te hadin yo rusnam nasayo pat kami ya ketika film molin kapag hap hay di sijor kini kata kade pahe mengikuti bat idapi mengikut sinma mai kadang kadang sorban hadu kata bagi aslian yang ini story kebanyakan kakumkan ke skrip hadin riu nyosna ngapeni ya kan hadin ke penuh nasawan ini pada kali dengan yo story kebanyakan kapan penhun yang kinongwan ya kan film hagisha nyumur penhun ako sosok tam tambah nagi daw bangiyo tanglay sausi kalau siya kita masih cuma nakuha biba gani ka film nakuha biba kan man peni arteyo lada biang respon lada biang upat ba banwan aja Kristen dilakan petengro hadu shibra di tangkum tahi beli paro tiba ngamma sebenarnya wahni ai beli wiwi dah itu ko beli nani bangin poi sok pesan la yeng sanjong tanggung tahi to blame ko kuiti kuble sibun kuble sihajar sibun sabdon ya kedua